आतां वी आर हार्ड कोर वर्कर्स ऑफ BJP. आतां BJPचे जे हार्ड कोर जितले टीम आहा हिंगा कोर्तालीम जे आशिल्ले सगळे आमी हिंगा आसा जुवाई नगर एरिया, उपासनगर आसा, इवन सांकवाळ आसा आनी कोर्तालीम आहा. जे मेन हार्ड कोर वर्कर्स आसा ते सगळे आमी एकजूट जावन म्हाका फुडें करपा पडटा की आमी BJPचे वर्कर म्हणून BJPचे वर्कर आसून सुद्दां आमकां फाटल्यान कितें उडयता कित्याक फकत सरनेमा लागून आमकां भायलो भितरले करनाका. ते सरान सांगलें त्या हिशोबान सांगलें कित्याक वी आर इवन रायट नाव आय एम अ वायस प्रेसिडेंट ऑफ कोर्तालीम ब्लॉक ऑफ दीस मंडल कोर्तालीम ब्लॉक मंडल. पण आमकां ते टिकेटी लागून सरान सांगलें ओके भितरले भायले तुवें एकूच सांगपा भितरले भायले करनाका. वी आर इंडिया एट लास्ट वी आर इंडियन्स. सपोज तुमकां पळोवपाक गेल्यार राहुल गांधी ही इज फ्रॉम UP or something बट ही इज बीन एन MP इन वायनाड इन केरला. तशें म्हणल्यार फकत इन गोंयानूच फकत भितरले भायले कितें करता आमकां भितरले भायले करपाचें नाका. वी वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द पीपल आनी म्हाका मनांतल्यान एक सोशल वर्क करपाचें आहा. ताका लागून आय एम दिस टायम आय एम कॉन्टेस्टिंग बिकॉज आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द एज आय एम केपेबल फॉर डुईंग समथींग फॉर द विलेज. I thought people are telling me to go ahead, you to become try for an MLA seat, so you can do something development in Korathalim constituency, and even Movin sir is supporting me, so you go ahead Girish, do something for because as sir was the MLA for last 20 years in Korathalim constituency, you know each and every place. There is no development been done in Korathalim constituency for last 10 years. So if you see his development in Dabolim constituency, there is so much of development in Dabolim constituency. Why not in Korathalim constituency? So he is backing me, he is supporting me. He said, you go ahead because even I am working because I am working with him. He is in BJP. I am supporting him for BJP. And even here in Korathalim, I am as a vice president for Korathalim Block Mandal.